Masapin hen lebel Kuki channel Thusoh la home ni ho se bon on nikhoa tunung jong Vannoi Thusoh chom la chom ho na be khom ki loite Achesa pathin nikhoa kon Russia ten solam lohans kam kai sunga lisi chan khopi ala zo utol hona golzona na sata naova na phon jeng wang uvin Kedaunan padlam amano himhimpu nahi. Tunu kha pina thuluni na sayna Kharkiv kopi sunga Russia ten missile ni anaka upload kin uvin sian na in pachompi kapsit anahi. Sule school khat jong mail chita asit na bana akap kha namun in munho achip lazingin ahi tin thulu no minahi. Alangkana Donetsk kam kai sunga mipi adea ahan ti si hojing jong ne ding bread le Vannoi ki san dingin pungsim phachom set pi akigul hajing onahi aji chu chilai monahi Russia te hong thanai ding chu ti atizat pi le jengo ahi bakmod sloviansk khopi ho chule kramatorsk khopi monwa hi Russia te ki dopi Ukraine sipai te pansanalai ahina bana Hiche mon hi lesi chan kopia kon nailam cha umchu ahi thulut chom khanin asai bena tu din mona hi President Vladimir Putinin asepai te o Donbas kamsung thu dewa lut le su thingna anei dingun thulu na ti chu older ananei na hi akiti Hichito kibenin Ukrainian President Volodymyr Zelensky in kamsung ki thodo na ding le tha tun do na dinga economic aids sangta le hata ngai chat na hi atina bana hichu колосар tax wang hi anati на повернення медицини, соціальних послуг, на відновлення нормального економічного життя. Alangkhana Ukraine President Zelensky in Swedish Prime Minister noto kayv kopi muna sempat ni khotson ki moto nale ki holimna ananai hone nahi tulitu din mun le buina thu ho hi khota in sei khomna ananai hone nahi gahe thei khatchu Sweden lamkai tu dinga tu chung gal uma patna vil nahi height profile a kivil to na amsapin hinalai chu ahi hichim masangje mazong Australian Prime Minister Anthony Albanese in Vilna anneya hata sumla pai chule galman cha Ukraine ki thupi ki dinga ki tip na zong ananei sa hi Sweden Prime Minister no horzin hi NATO in officialia Sweden gam kiloi khomna pangdinga anatip zo chatu ahi to lonin hichi ki dona chunga hin Sweden in Ukraine dinga ha sat na sangpin laya hi dingjing le panpi jing dingin kitipna anane jin hi ga he thei khat chu Russia in Ukraine chunga gal ahin bol pe na pat Sweden gam hin Ukraine panpi a humanitarian aids financial support sule Ukrainian military ho adinga donation hi ha ta na bol jing saw na hi tu chana Sweden mitian Ukraine adinga dangka 400 million euros api do na banova dangka 250 million euros si Ukraine sipai ti ading monga anapi do saw hi Ukraine ki thodo kin adinga Switzerland gamsunga Lugano mona conference su Switzerland president pa kim nei pa hinan ana chil hezing hi hijikin gona western adia neto gam ho akon mi poi motampin pan anala on hi Ukraine President Zelensky in wheelchair holimna ananei na Ukraine ki thodo kin ading le tundo na dingin dangka $750 billion wal lut ding a hi tin anasay na hi United States of America in chamlhat kalkum zanile somdi legup loupi ta kemanading kinchu wangsin ta in Chicago munle avela hon galatul umbangin anamang jotawin hi Achesa Nisim li nikhoa anamano chamlhat nikho chu mel hello basal khanin inchung sanga pansah parade ki bollaya thal khatta choyami pila anakap jingzin apeta in mi gumen thina na to in tampin ki sukha na ananei zo nahi nidan liwal holna ananei zo nungon ginmua robot crimo ki tipa chu matdo anahin
hinla tu chanin achunga char simacha adom do nai povin hi ga he thei khat chu hi chikin golnop nikhoa hi inchung sangta pansah mi pila chu na kap jing a hi hinla police hon tu chanin azi ipiham ti ahedo theinai povin galgu bolto kimat dingin wang asui do povin hi. By what took place today, I'm furious that children and their families have been trapped. Denmark khopi a marmuna thal choi hon a pheng changa thal hana ananei nawa milham tumin thina atuin adang lina chaten amasangin hi Denmark adinga dayum lota ahi dan chu tu din monta ahi hichi khopi sunga hi kinlin ta ani awail hunu chu ahi Tour de France laita sule chamloka Harry style in loupi ta concert boldinga agigon layo ahi akiti American mipiten New York kopia kumzanila som nilagup linna Independence Day ti chu chamlhat nikho chu Myanmar nisimli nikho chun anamanguvin hi gamsung mundanga buina so na anom jing zongle fireworks loupi ta ale bipila sa homle kingon chom to kilhonin New York Manhattan Vadung Palm solam kai chule Washington munho chule mundang dang hwa jong kingon chu loupi ta in anamanguvin hi Achesa Nisim nikhoa Myanmar Army Zithon Current National Liberation Army KNLA Brigade 5 ho pansah bom analhah naova sepai gumin ahinkhou anachan tavin hi Hiche thutoh kimat sun Arakan Army spokeperson Khaing Thukha in gaten Hiche kibuluna thina chungchanga hin Myanmar sepai te chunga phula na kinai te ding ahitin anapong doi na hi ga he thei khat chu Achesa Nisim nikhoa mutrao papun Salween Vadung kom'a KNLA ho pansah na besu lenna anabulu hi ekiti Nisim thum nikho chun Sagyang region Woodlit township monaki kaptona a anti junta defense force miko chule milham ni in thina na to vin hi Hiche ki kaptona hin te resistant group hozong aponguvin hi agiti Hichilai muna hi Woodlit People Defense Force PDF ho makaina avela PDF hoto githo khoma janta sipai zakhatlam walchu anabulu hi hinla wangsinum ta khat chu guzu ni set gisu lona chunga PDF sipai te hon hunting rifle le thinang ho amanu amanji ova deibangta janta sipai ho hi ai na bangta akap theilo naw chunga PDF lama thino hi umjing a hi ekiti Thailand gamgi to kinai lama gamkai ki chuna janta sipai ho hatin amachangove tin thulu ni na sei nahi ga he thei khat chu Thailand to kinai meter jakhal somnga valbe ma o kha yithya kiti karan gamkai na hop sunga hi Myanmar township mona hi chi Achesa Nisim somni lugumapat ki kap to na hi chilejing chu a hi Hiche le thuna chu janta sipai hon air strike jong hi ki pi phamat banga anabol jing chu a hi Thusoh panapa na sinachen ngai hozo se achung si wa gi panaw khet ko be Thusoh thai mukit ka vin mabonon mang phale sibe